Assalamu alaikum. Cemaat qandaysizlar? 4 baş uyu satuğa çıkıp otat. Mınavu 6 tiş bunacın tuğanlar. Balası ikinci balası mınavu. Balası erkek. Uydun. Celin başları daha жақшы. Uy teyip dönür жоқ oneki. Sağğanlar da öte жақшы. Uydun emeleri. Çoskalar daha жақшы oneki. Uydun arkalı 8 mal tuğanlar. 6 tiş bunacın. İkincisi mınavu tuğanlar. Buldak 6 tiş. Balası mınavu. Torpaq erkek. Soskalar öte жақшы, sağğan udobный, мінеке. Uyda teyip süz öneri жоқ. Öte жақшы variant туғандар. Ушул экөөнүн баасы 185 000 сомдон аз мас кем бар туғандар. Бул дагы 6 тиш. Андан кийин мына уюбуз бар туғандар. Мунун баласы мынабы. Torpaq эркек. Bunun baası 190 000 сом, аз мас кем бар. Андан кийин 4-cü уюбуз мына туғандар. 4 тиш унажын. 4 tiş kunacın. Balası mınav. 4 günlük baldı. Celin başları dağı öte жақшы мінеке. Көріңіздер. 4 tiş kunacın. Burun şivis. Bunun balası 210 000 сом. Az maz kem var. Ke buna tişini götürüp koyalım. Buna tişini көріңіздер. Tişi dağı жақшы mına. 4 tiş kunacın. Gördüğünüzler. Tişini qarаңыздар. Uy. Torpağı simental. Erkek torpaq. Soskalar da жақшы, жаңашма. Ушул үйге жетишип калыңыздар. Балаларында кайттык. Адрес полигон Кызылкада, Жети обласка. Кудайым буйруса доставкалар бар. Ушу малдарга жетишип, жақшы кылып алыңыздар.